naremewe nukuri naremewe singishidikanya naremewe n'Imana ihoraho mbiheshejwe na Yesu wampfiriye nanje ndi mubo yarebye agirira imbabazi nanje ndi mubo yarebye agirira imbabazi nanje ndimo aho yagusezeranije komera shikama nukuri zohagushitsa Imana sumuhemu ngwihemuke kwijambo yavuze we urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we. Yes, yo, what's up people? Nizere ko umeze fresh kabisa. Yesu Kristo ari mu byanyu ndetse no mu banyu. Turabaramukije aho muherereye hose hirya no hino impande zine z'isi, East Africa ndetse na Afrika yose, imigabane yose. Turabaramukije umunyamurenge n'undi wese wumva ikinyamurenge. Ebana Yesu ashime cyane. Kuko mubibona kabisa turi kumwe n'umusitari icyamamare buja yose hirya no hino impande n'impande yaratuyogoje. Mani tuguhaye ikaze kuri ni maestro. Murakoze cyane. Yego. Mazina ninde? Nitwa Ajeneza Eritsi. Ajeneza Eritsi. Ajeneza. Yego. Ugerageza uzamura ijwi. Uvugire nko hejuru ho gatoya. Nta kibazo. Yego. Aje ninde ni muntu ki? Amazina nayo navuze ndi umusore. Ndi umuririmbyi cyane abantu benshi bazi kuririmba. Cyane abantu banziho. Sinzi wenda nk'ibintu ushaka kumenya ariko ndacyari umusore. Turubaka. Sindubaka. Kubaka bigereye urateganya iki kuri ico kintu? Ndarindiriye ariko ni vuba cyane. Aya kabisa reba binyarutse kuko tugerageje kureba generation yanyiri gukabakaba mu yacu. Siko bimeze. Wowe urubatse hajye. Oya nyine ndi kuvuga ati generation yanyu iri gukabakaba mu yacu bivuze ngo turabaruta nuko twe turashaje. Siko bimeze. Sinibaza. Ko wonduta? Kubera? Oya, sinzi. Kora ko ntabwo kuruta? Nyabo. Yego. Ko nanje ntari muto. Uko bigaragara ndabona utanduta kabisa. Nyabo. Ibyo reka tubireke. Reka tureke kubitinda. Reka tubiveho. Yo, Aje. Yes. Tuguhaye ikaze kuri ni maestro. Wisanzure aha ni iwanyu. Aha ni mu rugo. Murakoze cyane maestro. N'ubwa mbere tugutumira ko subwa nyuma. Siko bimeze se? N'ubwa mbere ahubwo twari twaranaburanye kabisa. Twari twaraburanye cyane. Ninde wagize ikibazo ni jewe cyangwa ni wowe? Oya ni wowe sinzi. Ni jewe cyane. Sinzi byari byagoranye. Byari byagoranye kabisa. Hari igihe twigeze kuvugana ndagwara nyine yakutamwe indwara ngira narabikubwiye. Barabimbwiye kabisa. Ore cyane. Ariko ubu nyine warakize. Narakize ndi muzima. Ubu nyine ya gripe nyine ajya adafite icyo atwaye. Atokuza kugenda, atokuza gukora ikintu cyo cyose. Ubu nyine ijwi rirahari kabisa. Rero ntumva ko mpamye uvuga. Ubu nyine udutama kana. Ndabizi akantu gute? Gaheba nk'ukora mu muhogo. Gute? Kora mu muhogo gute? Vuga nyine nimba ari ukugira gute tubimenye. Naho ukora mu muhogo. Gaheba nk'udutama. Turirimbe? Ntabwo twote. Uretse tukivuganira se tukareka kuririmba. Nti byose turabikora. Nta mahoro turi muri Yesu. Ngaye tubanze dutangizanye na kapera ariko.
sawa reka turirimbe. Naremewe nukuri naremewe singishidikanya naremewe n'Imana ihoraho mbiheshejwe na Yesu wampfiriye nanje ndi mubo yarebye agirira imbabazi nanje ndi mubo yarebye agirira imbabazi nanje ndimo. Yes. Wow. Aje neza umuririmbyi kabisa mu gisagara cya Bujumbura, umwe mu basore bafite amajwi yose. Bro, uzi kuririmba me? Thank you. Urabizi. Ufite ibikabyo? Nta bikabyo. Ya ni ibisanzwe ariko. Ariko urabizi? Ni ibisanzwe. Nawe urabizi kubizi? Sinzi, nje nzi ko ndirimba ahige noririmba bikakuryohera. Acane. So aje neza yatangiye umuziki ryari, yatangiye kuririmba giheke hehe mu buhe buryo? Urakoze? Nje novuga ko namenye ubwenge nsanga ndaririmba. Umenye ubwenge usanga uririmba? Nsanga ndaririmba, sinovuga ngo natangiye kuririmba ngo uyu mwaka iki gihe ku kwezi zitariki. Ariko ntije nakuze nsanga ndirimba. Habe na mbere nkiri umwana muto nararirimbaga nyine bijya by'abana, ariko nyine ku buryo ushobora kubona umuntu ukavuga ati uyu nguyu nakura azoba umuririmbyi, azavamo ikintu. Urumva kandi nakuriye mu ishengero Sunday school tukaririmba, nja muri korali y'abana ndirimba kugeza n'ubu ndacaririmba. Uracaririmba. Aje neza n'umuntu wakuriye mu ikanisa, aririmba mu ikanisa. Muri makini nkaho byavuye, byagiye bikomerera. Aje neza watangiye ryari umuziki official wawe, kuwushyira hanze, gukora ibihangano byawe, kwikorera nk'umuhanzi ku giti cyawe, ni ryari watangiye, ubijemo gute? Urakoze cyane. Nagiye muri studio bwa mbere kuri coding indirimbo yanje 2020, sikera nejo bundi muri 2020. Hanyuma indirimbo ya mbere nashize hanze nashyizeho 2020 muri janvier ya 2020 ubwo nashize indirimbo hanze. Ni icyo gihe 2020 nicyo gihe natangiye kwinjira neza muri kariyeri, ndavuga ati reka mbikore kuko birashoboka. Uvuga ko ari 2020 nicyo gihe byabaye official, nja muri studio ntangira kuri codinga, ngira kuba ubuzima nyine bwa kariyeri yo kuririmba. Aje neza 2021 byari bihe bimeze gute kuri wowe mu muziki? Wiyumvaga gute ukiza mu muziki ugitangira? Wabonaga bimeze bite? Rwa rugendo rumeze rute? Icyo gihe ndibuka vraiment nari umpeti ashushe vraiment, ngiye muri studio amacourage menshi cyane taragira ama challenge menshi, naranahumuka nyine ngo mbone ko hari ibintu biri amabuye nyine uzoshikira ukagongana n'ibindi. Nubwo mvuze ko wenda nta experience ndende ndagira muri iyi kariyeri yo kuririmba, ariko icyo gihe sero n'ikibazo wambaje icyo gihe ukuntu niyumvaga, numva ndi wa mpeti nyine waje kabisa, ngiye muri studio ngiye gukora, ndafite amacourage menshi cyane, numva nyine nkuze gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Wow. Aje neza uriya mwaka wa 2020 niwo mwaka wajemo, niwo mwaka wakozemo indirimbo yawe ya mbere ndibaza. Iyo ni indirimbo yari imeze ite? Ni indirimbo yagutwaye uburyo bungana gute? Ni indirimbo ya muri make wayikoze ute? Ni indirimbo sinzi kuyizi, hariho lyrics yayo yitwa, iyi indirimbo yitwa Shikama. Ni indirimbo ndayizi cyane. Uraturirimbira ariko zunayivuga unaturirimbira aho mani nibyo byiza. Ndibaza urayizi. Ndayizi kuko n'abasore bacu kabisa barayizi. Abari inyuma ya kamera kabisa, uretse abo bari inyuma ya kamera n'abantu badukurikiranye hariya kuri ni maestro barayizi iyo ndirimbo.
ashobora kuba bayizi cyo kimwe nuko harimo n'abandi batayizi ariko Imana ishimwe ko yizi biraza kunyorohera kubigusigurira kubera ko yizi iriya ndirimbo yitwa Shikama kandi urayizi wumvise amakuru ayirimo ngaba nk'uwongera utwibutse n'abatayizi bayumve bibatere kuja kuyireba twiririmbe iravuga ngo aho yagusezeranije komera shikama n'ukuri zohagushitsa Imana sumuhemu wihemuke kw'ijambo yavuze we urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi we urarambirwa ukabivamo ariko umwami Yesu abereye maso umugambi ni inspiration yavuye kugira wandikira ndirimbo urakoze ya ndirimbo ndibuka kugira ngo yinze mu mutima nyandike ukanari ahantu nari njyenyine ku musozi nagiye gusenga mu by'ukuri sino kugira ngo nari muri ibi bihe by'uko ariko n'ubu ari ikintu nyine kinje muri nje kubera ko amasezerano y'Imana turayagira turayagendana nongeye kumva bibaye muri nje numva ko vraiment ivyo Imana yavuganye nanje izobishitse mbiririmba nko wabwira undi ariko cyane mpa nibwira ndavuga ati aho Imana yagusezeranyije iki Imana yagusezeranyije komere ushikame izobikora kuko Imana si umuhemu guhemuke ku ijambo yavuze ayo majambo yuzura muri nje kubera ko nsanga mfite cya kintu cyo kuririmba muri nje nkumva uburyo bwiza nabikubwira nuko nabishyira muri melody then nawe ukabyumva biciye mu ndirimbo nuko indirimbo yaje ndabiririmba amajambo araza iriya ndirimbo uyitegereye ni ibintu nyine byuzuzanya donc umutima wayo icyo yari ishaka kuvuga ni kukubwira gusa ko Imana icyo yavuganye nawe izogishitse kandi uko ni uko indirimbo yaje iba muri nje ndayumva hagera naho nyine shyiramo effort byo kuja muri studio kubera n'ubuse ni ikintu nyine n'ubundi yocumva kikamugira umumaro niyo mpamvu nagiye muri studio ndayikora Imana ingirira ubuntu birakunda nawe kugeraho ibaze ko iriya ndirimbo yangezeho ndayikunda ndanayisharinga mu buryo nayikozaga kuri state ariko ntazi ko ari iyawe ntaramenya ko ari iyawe noneho nzoga kubimenya kuko n'umujama azi kuririmba n'ubu bigeze angana narakumvaga tukiriye raporo abanyarwanda uririmba ati kabisa urabizi ariko none iriya ndirimbo imara gusohoka n'amagambo yari arimo wow naravuze ati kabisa iyi ni impano dufite inarenze kuba ari impano kuko bro uri talented man thank you cha iriya ni indirimbo kabisa yankomeje no muri bino ndi gukora wow Imana ishimwe Imana ishimwe cyane kuko hari amagambo arimo ati ayo Imana yagusezeranije komera urushikame uzahagera cyane ubu nanjye rero narakomeye narashikamye mbirimo Imana ntegereje aho izongeza kandi ubu nyine ibirimo neza n'ukuri Imana ntakintu urashima aho bigeze cyane n'ukuri ego Imana imbazwe frère cyane kabisa n'ukuri aje ufite indirimbo zingahe indirimbo maze gushyira hanze zo maze gushyira hanze ni indirimbo zibiri nizo ziri kuri YouTube channel yanje ariko hariho n'ayandi masession atari indirimbo zanje ahubwo ni session nyine two guhimbaza nagiye nshyira kuri YouTube wowe isura yobibona ariko indirimbo maze gushyira hanze ni zibiri ifite video n'imwe yejo bundi mperutse gushyiraho reka turaza kuyigeraho kabisa nzi ko wayibonye narayibonye ego iriya yejo bundi niyo yonyine imaze kuja nka video iyindi niyo ya Shikama ubwo yo na sharinze lyrics niyo iri kuri YouTube gusa na video nayo nivu cyane turayiteguye nizo ndirimbo zibiri maze gusohora tukana twinjira no mu ndirimbo yawe ya kabiri uherutse gusohora iriya ndirimbo ni indirimbo imeze ite ikoze ite mu buhe buryo ni indirimbo yawe
byagenze gute kugira ngo uyikorere indirimbo kuko twabonye isohokana n'amashusho ni nayo ndirimbo yawe yonyine ifite amashusho ari hanze n'indirimbo byakujemo gute kugira ngo uyikorere unayihe n'amashusho iriya ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza irimo ubutumwa bwiza itubwira ko twemewe n'Imana tutabiheshejwe n'imirimo yacu ahubwo tubiheshejwe na Yesu Kristo wadupfiriye atuma twemerwa ku Mana cyane cyane ni iki ndirimbo ariko iravuga bo ni sinavuga ngo yaje ndi muri ibi bihe byaguta ahubwo gusa nuko k'umukristo iyo ubayeho usenga ari inspiration aguma kuzamo so ibyo bintu n'usa na still n'usa ari ibintu bindi mu mutima ko twemewe n'Imana tubeshejwe na Yesu ni wadupfiriye yaradukunze first araza twereka urukundo muri za bikorwa zose yakoze nawe uzi nk'umukristo nuko numva nyine ngize iyo inspiration kubiririmba ndabiririmba nuko indirimbo yaje numva still kandi buriya ubutumwa bwiza buraremereye mu mutima w'umuntu ubishoboye ntubwihererana ndasa kandi ndabisaba Imana ugati Imana mu byukuri iki kintu ntimba mu byukuri ari ubutumwa bwiza reka bugere no ku bandi bantu amen ndinginga Imana irabikora irakunda iragenda kandi still igera ku bantu amavideo arakunda kora audio birakunda kugeza no munsi iri hanze yarasohotse indirimbo biraje kabisa itugezeho irakundwa kabisa ni indirimbo nziza irimo n'amajambo meza none inspiration yo kwandikira indirimbo yo yavuye kuki nubundi kugira ngo mudusharinge bura butumwa bwiza byavuye kuki kuko ni indirimbo nabonye irimo n'abantu benshi rero abantu benshi muri video tunaziranye bamwe niko twateguye nyine video yari ikeneye abantu benshi baraza turabana bigenda neza cyane nabivuze sinzi ko wenda utanumvise nabwiye nk'abantu nk'umukristo ubayeho ubuzima busenga umwanya n'umwanya nk'emu yaraza avuga muri twe so muri kiriya gihe ari amakuru niyo nari mfite muri ishi nariko numva ukuntu Kristo yadupfiriye ukuntu yadukunze atuma twemerwa ayo madonke nibyo byari biganje muri iyo periode ava yuko nja muri studio muri jewe hanyuma biba indirimbo mbikora nk'indirimbo numva kandi n'ubutumwa bwiza n'undi umuntu ashobora kumva bukamufasha ndagenda ndabirikodinga bihinduka indirimbo ndabirikodinga mbigirira amashusho mbishyira hanze ira ni indirimbo yatwaye igihe kingana iki muri studio muri studio sinokwibuka neza amezi yamaze ariko yamaze nk'amezi ndibuka twatangiye kuyikora projet yayo mu kwezi kwa 9 muri Septembre twahironse nko mu kwa 12 nicyo gihe twari nayikoreye video numva muri studio yamaze nk'amezi 3-4 ni hafi aho ntayo none ko nabonye video irimo abantu bamaze byagenze bite twayikoze mbere video yayo ari amashusho twayakoze haciye twarayakoze nakumva icyo rishatse kuvuguza abantu bayirimo utakibona hano hafi bari kure tuzagenze gute kugira ngo cyangwa bakoreshe bwa buhinga bwa none mugani w'abarundi oya twabonye ko twari turi hamwe twari hamwe nindi twayikoze tumaze iminsi twarayikoze amashusho yayo gusa yatinze gusohoka ariko yari yarakozwe mbere tukibana na bantu bose babonye uzi batakiba hano mu gihugu aho Ajega mbere nari nzi ngo ni indirimbo mwakoranye n'uramutipe wundi muvuge inde nani Bone Bone utabaye muvuga mali Bone uramwita umutipe Bone yambu cyane papa ndaguramukije turaburamukije kabisa Bone rameze ate ameze neza uzamuvugana cyane uzomundamukiriza na uzomuramutse uzomwakura azokura naramwakuye ariko ntiya bigaragara ko ya aje uruganzo rw'umuziki wawe urarubona gute urateganya iki abakunzi bawe abafana bawe urabateganyiriza iki abantu badukunda mu by'ukuri ndabasezeranya ko ndahari Imana ikimpaye amagara meza nukuri ndahari cyane ifite gukora no gukora
gukora no gukora ko duguma gusenga Imana kuzogenda dushoboza z'ukuri zo komeza kore ubutumwa bwiza kandi ndizera neza ko Imana izabikoresha bikakomeza bikubahezagira bakomeza kubakorera en fait cyane mu nyitege mumenye ko ndi preza ndahari urahari kabisa Imana ikumugisha none abakunzi bawe urabateganyiriza iki muri no minsi kijanye no kubatamo akandi kantu gashaje ifite indi ndirimbo nshaka gushyira hanze vuba cyane hari n'izindi twakoranye n'abandi wenda nazo zobageraho vuba muzibona bitege izindi ndirimbo vuba cyane iyo ngiyo tuyitegure ryari Bosi no babwira ngo ni iminsi ni kubera ari igihe kubera ko ibintu dukora si ibyikorera nje nyine korana n'abandi sinje wikorera amashusho sinje korana n'abandi bantu en fait hari igihe wowe upanga ukavuga ati jewe selon jewe ndakeneye ko kuri iyi minsi ibi bintu bizaba byagenze uko ariko kubera ko barana bari abantu bafite ayandi mampeshema n'ama programme yabo ugasanga birahindutse ariko ni vuba cyane mu byitegure tubirimo kabisa turimo turitegura umuzigo wawe yego aje neza ufite management umuziki wawe ukora gute ufite management oya management fit kabisa none hari buri kingo management iboneke harabura nyine management urigaragaza se cyangwa warigaragaje banga kuza ariko icyo nizera cyo management nkuru ni Imana izi providing ibikorwa byose ibi bintu dukora si ibyacu ni iby'Imana management ibonetse ni byiza byorohera umuntu gukora kuko management irafasha cyane ariko nubwo itoboneka sinibaza ko byotuma ubutumwa bwiza buhagarara yego rero ibonetse ni byiza itanabonetse Imana ifite ukundi kuntu izi bikora nk'uko kose yabikoze indirimbo urayumva urayibona je nizera cyane ko Imana ihari kugira ngo ikomeze finance usumba ko no kwizera ngo barunaka bazobikora Imana ni ya mbere ariko bura n'abantu nabo babijemo byaba ari sawa hano hanze hari abantu benshi bafite kabisa akanoti nibaze bashigikiye impano z'abajene bacu mu kurwanya usanga zifite ibindi bikorwa zazikora ni zize nazo zije mu bana nabo bakore abantu b'abasore yego ni byiza cyane kandi uzukuri ushigikiye umuntu wakorera Imana n'umugisha kabisa ntuba wamena amazi kwibata kugira bazabavuga bari umugani bari uzukuri uba wakora igikorwa kandi uzorihwa n'Imana ni byiza ufite amafaranga ukabona uwo bikora bigakunda ukabona umuntu w'umunyempano akeneye support uri capable yo kubikora mu supporting uzoba supportinze Imana uzoba ufatikanyije n'Imana yego uzoba wemereye Imana muzi kabisa mu buzima bwawe uzabuhaye Imana ikibanza kitari gitoya kandi ciza birimo umugisha kinashimishije vraiment kabisa none man ni bande bahanzi ufatiraho nk'ikitegererezo hano mu gisagara ca Bujumbura umuhanzi urira rumodo wawe hano mu gisagara abaririmbyi baririmba hano mu gisagara cya Bujumbura ndabakunda baririmba neza sindavuga ngo uyu niwe fatiraho icyitegererezo ariko hari umuntu akora ikintu cyiza nkaho bita ikintu ni cyiza vraiment nimba wenda nanjye ndaza ngikora akavuga ati ikiwo gikora ni cyiza kirabereye yego umuntu agenda yigira ku bandi umunsi ku wundi sinavuga rero ngo ni runaka niwe muri rumodo ahubwo gusa umuntu wese ukoze ikintu cyiza ndabona ko ni uburyo bwiza bwo kumwigiraho nibyo byiza kabisa ariko nawe ntiwahabura umuntu nyine uvuga ati mfite n'imiririmbire ye ijwi rye iyo mutigiriye mbona numva nyine ndi nyine nawe urabyumva inspiringa muri buriya buryo bw'abahanzi namwe murabizi nabivuze vuba ukoze ikintu cyiza kiza kinyinsipira ikintu cyiza indirimbo nziza ariko nyine ntihazabura umuntu wawe undi nyine uhoraho kabisa uvuga ati uyu nguyu yakora gute iteka muhora inyuma cyane nkunze hano mu gihugu cya Bujumbura
hari abantu baza bakora ibintu nyine nkumva usibye ko n'abandi bose bakora ibintu byiza kandi kumva ibintu byiza bimeze neza ariko nk'abari abatipe bo muri redemption ibintu byabo nkabona ari abajene nyine bakora ibintu bimeze neza vraiment barimo impano z'Imana ndabakunda cyane. Wow. Ni byiza kabisa. Naho hanze y'ahantu Bujumbura cyangwa n'ubundi baracyari kwakundiye gusa nuko igisubizo ni cya kindi igisubizo ni cya kindi abajeni kabisa bakomeje kutwima amakuru ariko umuntu nyine uzukura ugakunda ba runaka ukabona nyine ibintu bakora ni byiza nawe wabyigana ariko hasageraho nawe ukavuga ati ntaje ngeze nanjye wenda hari wonyigana kameme hari nk'umwana nanjye wondeberaho yego kandi barahari bakureberaho wowe ndabizi si wenda baba bahari simbizi bariho kibubura baba bahari wenda bashobora gutinya kukubwira ariko bahari bakureberaho ari wowe cyitegererezo cyabo urumodo wabo ari wowe ndabizi simbizi no kuri sinobihagararaho cyane mugana w'abandi oya nushaka kubihagararaho ntibzobura wenda baba bahari iyo ubonye umuntu akora ibintu ukumva ni byiza buri ikintu kibi no kwigana ikibi ariko wigana ikintu cyiza ni byiza n'ukuri ni byiza. Guys mwumvise ako kantu ariko ikibi no kwigana ikintu kibi ariko wigana ikintu cyiza ubukoze ikintu kizima cyane ubugize ubwenge kabisa. Ufite ubwenge wararangije ari yisumbuye oya ndacyari umunyeshuri ni ryari zorangiza ari ya nyine uriho ryari waje muri graduation yaje man ntago watumiye hari abantu benshi sinarizo nawe waje aya ntago wantumiye sinanabimenye reka ubwo nagusubije kera yarabaye wow congratulations kabisa komerezaho n'ayandi yarangiza ego so aje yego hari akantu ushaka ko dukora shaka dukora akantu kaga challenge ako kantu ko gateye ubwoba man ukuntu kavuze ndagashobora ariko uragashobora shaka ko dukora akantu kaga challenge nzaza mvuga inyuguti uririmba indirimbo irimo ya nyuguti wabitahuye neza uranyerekera sinzi gakuririmba okay nyesifika neza nyine mbitahuye ngiye kuvuga inyuguti tuvuge nka te nawe turirimba indirimbo irimo te nyine irimo gutya nk'ubu waruze te kandi kamunimba tera hejuru gutya twagiye okay Messi ukura ibyaha by'abarimyi yarabonetse n'ukuri niwe mwana w'Imana nabishoboye Imana se bro semana moyo wangu semana mema na iyo ndirimbo urayizi ni ya cyane umuntu ngahiga gato ni mema niko imeze mema gusa n'ikizuru ni bya bivugo by'iwabo ariko ni icyongereza be gute bro be ngaho ngera ba cyangwa inyuguti ya be indirimbo irimo be benshi bananiriwe wese azi ukuntu wabivuze wanchanze be ubu bategereje guhita indirimbo irimo be wapi ndayibuze amahoro Yesu atanga aduha kurenza ibibazo
Es pendo la Mungu ni kubwa, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Umuntu uri inyuma ya kamera arakoze. agutayemo akantu k'ubwenge. Dukomeze. Okay. N cyangwa se ne. Ne. Negereye intebe yawe zanyibima z'amashimwe kuririmbira indirimbo nsha z'amashimwe n'icyubahiro. Iyo nayitoye kabisa. Z. Zede. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba. We rero urambwira ngo ze tuvuge niba ari ze na a cyangwa ze na niho mpanga ushoborera. Niho ushoborera. Sawa. Reka nze noneho. Ariko nuko nyine nuko. Reka nze ngufate. Tuhindura umukenyero. Ndawuhinduye. Kuko iyo mwarimu amaze kubona ko baba bamutirisha azahindura uburyo bwo gusirivera kuratsinda. Sawa. Pena e pena e narivuze ariko pendo la Mungu ni kubwa. Sawa. Pena o po pena pena bro pena hapi man ndayuzi. Pokea sifa. Ngakomeza. Pokea sifa. Pokea sifa. Ya, sinayuzi bro. Sena a. Nakugize samuragwa mu rugo kwa data, umuraganwa na Kristo uruwaje. Indirimbo ya Billy. Tena tera hejuru ririmba sindi mu biganyira ahubwo ndi mubaza muri shimwe. Urayizi? Ndayizi wese. Man, ni ihe ndirimbo iri kugufasha muri no minsi? Indirimbo yamfasha muri no minsi. Muturirimbire. Iriya ndirimbo iherutse gusohoka yanje. Ivuga ngo naremewe imani iho. Turirimbe. Twari twayiririmbye takase amavuta gumbyandi. Twagiye. Mboneho nakajyo kugira abantu wenda badukurikiranye bo kwa maestro. Muzukuri bagende badushigikire abatrayireba bayirebe. Yego. Bagire share, like, subscribe. Ego cyane. Hallelujah. 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 Yes ashimwe wambambiwe. Yes ashimwe wambambiwe. Amen cyane. Ego. So guys, uko mubibona kabisa hano twari turi kumwe n'umusore wacu aje neza. N'umwe mu musore kabisa bafite hit hano mu gisagara cya Bujumbura, bari gukora neza cyane bishimishije ndetse binarenze. Twari turi hano kabisa kubw'indirimbo yiwe aherutse kudutamo, indirimbo y'Imana harya ivuga ngo naremewe. Yes. Guys, mugende muyirebe kabisa kuri YouTube channel yiwe. Ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza cyane buryoshe. Sorry. Indirimbo nziza kabisa irimo ubutumwa bwiza buryoshe, buruhura n'imitima abarushe abaremerewe. Mugende muyitegere kandi mukomeze mu supportinge. Ni umusore wacu uririmba neza ufite indirimbo nyinshi afite gusohora mu minsi iri imbere vuba cyane arabatama. So guys, mukomeze mumushikire ndetse natwe mutatwibagiwe mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ni Maestro 243 ndetse na Aje neza official. Kabisa mukomeze mutere imbere turi kumwe. Ciao ciao na butaha.